došli u Esekerski kabare. Da, svi već znamo da život piše romane. Moglo bi se reći koliko života, toliko romana. Možda se pitamo, kako svoj roman napisati? No, ne moramo se mučiti pisanjem. Nekada je dovoljno da ga jednostavno ispričamo prijateljima ili pak nekom tko nam može postati prijatelj. Došli ste na pravo mjesto, u kafić, dođeš, odeš. Ali prije nego odeš, ispričaj svoj roman, pa da čujemo. I ponovo s vama, u ulozi Anice, Anica Perković, u ulozi Verice, Vera Mravunac. Polaznici dramskih radionica udruge Snaga kulture, za vas priredio, scenarirao i fotomontirao Davor Horvat. Prije nego krenemo u novu uzbudljivu priču, sigurno vas zanima što se zbilo u prošlom nastavku. Sažetak iz prošlog nastavka. Anica sama sjedi u našem već poznatom kafiću, dođeš, odeš, prelistava dnevni tisak i nestrpljivo čeka Vericu s vinom od susjeda. No, Verica ovaj puta, nakon besane noći provedene s Bohemom Pavom, vidno razočarana iz torbe vadi termosicu s kavom i gotovo plačnim glasom Anici prepričava svoje noćašnje iskustvo. Anica prekida Vericinu priču u trenutku kada je naišla na oglas za prodaju ormara koje je namjeravala kupiti nakon što je suprug otišao s kućnom pomoćnicom. Verica ispriča Anici svoje iskustvo, kako je loše prošla u sličnoj situaciji i Anica odustaje od svoje kupovine. U kafić ulazi frau Micika i jednim od svojih mnogobrojnih esekerskih štikleca vraća raspoloženje koje prekida dolazak Bohema Pave koji je dobio otkaz od svoje prve najmodavke Verice. Bohem Pavo prihvaća velikodušnu ponudu za podstanarstvo od frau Micike i oboje sretno odlaze. Anica i Verica također napuštaju kafić sa zaključkom da kava loše utječe na zdravlje i da sljedeći susret neće proći bez vina. Četvrta priča, Srećka. Verica je prva došla u kafić, dok čeka Anicu s čistim čašama, malo je pospremala kafić, natočila vino iz susjedovog podruma i zauzela svoju poziciju prelistavajući dnevni tisak. Ubrzo, evo i Anice. O, Anice, jesi li to ti? Jesam, ja sam. Jesi li donijela čiste čaše? Anica pobjedonosno vadi čaše iz torbe. Ma naravno, čaše su tu. A ja sam donijela ono vino od susjeda. Podrum mu je opet bio otključan. No, ovaj puta Anica veličanstvenim pokretom ruke vadi bocu vina iz torbe. Čuvaj ga za sada. I ja sam ovaj put donijela pravo vino za degustaciju. Može poslužiti i za dezinfekciju unutarnjih organa. Verica ne krije svoje iznenađenje. Što to znači? I ti imaš susjeda? Ma nemam. Ovo je vino od Fazosa. Ko ti je taj Fazos? Verica je potpuno zbunjena. Veročka, to ti je fakultet agrobiotehničkih znanosti iz našeg Osijeka. Najbolji na svijetu i okolici. No, pa kakve to ima veze s vinom? Anica važno pokazuje etiketu na boci i sipa vino u čaše. Postavljaš previše questions. Bolje da probaš. To ti je naš novi osječki agrobiotehnički proizvod. Verica znalački potegne prvi gutljaj. Baš liječi. Pa što sam ti rekla? Prava medicina. I uz dobro vino stare legice započinju dnevni razgovor. Pričaj, ima li što novo kod tebe? O, ima. Spremam se u svatove. Što? Odlučila si se ponovo udati? Ma ne, pozvana sam u svatove kod Zdenke. Ma znaš, to je moja dobra legica s faksa. Jedva čekaš da zaplešeš. Kad čuješ glazbu, noge ti same zaigraju
i znam da si tu nenadmašna. Jesam, ali sam na tekućem računu u nenadmašnom crvenom, pa me to muči. Jednostavno ne znam što da joj kupim za poklon. I što ćeš sada? Pa znaš, malo sam razmišljala i odlučila joj pokloniti srećku. Jesi li ti dobro razmislila? Mislim da jesam. Već sam ju kupila. To mi ne predstavlja veliki izdatak, a njoj može donijeti sreću. To me podsjeća na moj slučaj kad sam još bila sa Zdravkom. Pričaj, baš me zanima. A kakav si to slučaj imala? I Verica pomalo sjetno započinje svoju proživljenu životnu priču. A da, Zdravko i ja smo bili pozvani u svatove kod moje bivše kolegice Dunje. To je bilo dok još sa Zdravkom nisam bila u braku i dok smo se još mučili s financijama. I ja sam kao i ti pronašla solomunsko rješenje. Kupila sam joj srećku za vjenčani poklon. Ne razumijem. Išla si u svatove kod bivše kolegice. Bivša je postala poslije svatova. Prije toga mi je bila velika frendica. Opet te ne razumijem. Pa što se to dogodilo? A znaš već kako je u svatovima. Malo plešeš, malo piješ, večeraš i u ponoć darivaš mladence. Ništa novo. Pa to je običaj u svim svatovima. Da, ali kada sam ja darivala, stavila sam srećku u kovertu i velikodušno ugurala u korpu s velikom mašnom u koju su svi darivali. Bilo me sramota čak napisati čestitku sa svojim imenom. Mislila sam bolje da ne zna da je od mene. Sigurno bi se uvrijedila. Ne vidim što tu ima loše. Još ništa. Nekoliko dana poslije Dunja me pozvala da pogledamo fotografije iz svatova i malo popričamo o dojmovima. Vidiš, pa to je baš lijepo s njene strane. I kakvi su bili dojmovi? Zamisli, Dunja je rašila fotografije po stolu, pričala koliko su zaradili u svatovima, koliko je sve koštalo, kamo planiraju na bračno putovanje i tako dalje i tako dalje. I onda je rekla kako se duboko uvrijedila kada je u jednoj koverti pronašla srećku, a da ne zna od koga. I ti si joj rekla da je od tebe? Nisam. Bilo mi je neugodno priznati da ne pomisli kako sam joj htjela podvaliti. I još sam komentirala kako je to zaista uvredljiv poklon i da ne znam kome je palo na pamet da tako dariva mladence. Pa shvaćam te, ali još ne mogu shvatiti da ti je ta Dunja bivša kolegica. Sad slušaj. Nakon nekoliko dana opet mi se javila Dunja. Pozvala me u jedan kafić da me počasti i saopći radosnu vijest. Pomislila sam da će mi reći da je u međuvremenu saznala da čeka bebu. I pogodila si? Ne, totalno sam promašila. Ma pričaj. Sva sam se pretvorila u uho. I što će to sad Verica Anici ispričati? Taj dan krenula sam prema kafiću. Planirala sam poslije susreta, iskoristit ću prigodu i platiti struju, vodu, plin i telefon i ponijela uplatnice i gotovinu iz našeg fonda za režije. To je s tvoje strane vrlo racionalno. Very well. I već me čekala u kafiću. Vrlo srdačno me dočekala. Oči su joj sjajile od sreće, a osmijeh od uha do uha. Natočila mi je čašu najskupljeg šampanjca. Mislim da se zove Dom Perignon. Kaže da je to omiljeni šampanjac Severine. Dok je točila,
pjevušila je onu poznatu pjesmu. Šampanj ćemo otvoriti, otvoriti i popiti. Jes, znam za taj šampanjac, ali ga još nisam probala. I što ti je rekla? Zamisli, rekla mi je da je na onoj glupoj srećki ostvarila dobitak od 1.000.000 kuna. 1.000.000 kuna! 1.000.000 kuna! Da, 1.000.000. O, pa to je divno. Da, divno. Meni je srce počelo lupati kao da će iskočiti iz grudi. Naprosto su mi noge otkazale, a oblio me hladan znoj. Ne razumijem. I nisi podijelila tu sretnu vijest sa svojom kolegicom? I Verica s velikim uzdahom nastavi svoju priču. Ne, srknula je šampanjac i rekla da nije mogla ni sanjati da će joj taj poklon donijeti toliko sreće u životu i da joj je žao što ne zna od koga je dobila tu srećku i kako bi rado podijelila svoj dobitak s onim koju ju je poklonio. I sad si joj valjda otkrila pravu istinu. Da, rekla sam da je to bio moj svadbeni poklon. I što je na to rekla? Zamisli, rekla mi je kako sam bezobrazna i kako joj se usuđujem lagati u lice. Još me drsko podsjetila, kada sam joj sama prije nekoliko dana, kad smo kod nje pregledavali one fotografije iz svatova, komentirala kome bi palo na pamet da tako glupo dariva mladence. I Digla se sa stola i ljutito otišla brzinom zvuka. a ti? A ja? Ne pitaj. Došao konobar. Zamisli, otišla je i nije ni platila onaj jebeni šampanjac. I Verica skoro zaplače. Ne smijem ti ni reći koliko je koštao. A da Zdravko sazna, završila bih na kirurgiji. Otišla mi je lova za struju, plin i sve ostalo. Gotovo sam bankrotirala. I niste se poslije čule? Ni čule, ni vidjele. Moja Anice, tako mi je Dunja postala bivša kolegica. O, double trouble. Baš je bezobrazna. A jesi li bar popila taj skupi šampanjac? Da, popila sam ga od muke. Anica suosjeća s Vericom i sažaljivo toči vino i reagira na svoj način. Miri se, Veročka. Popijmo malo ovog fazosa. Ja ti neću naplatiti. Cheers! Eto, to ti je moja priča. Mislila sam proći jeftinije, a vidiš kako sam prošla. Ma znaš, Verice, kad bolje razmislim, baš mi se i ne ide ko Zdenke u svatove. Srećku ću ostaviti sebi, pa šta bude. Vina bar imamo. Javi mi kako je prošlo izvlačenje. Što to znači? Putujem u Francusku, u Pariđi. Bojem Pavo se vratio iz Irske, a ti sad odlaziš u Francusku. Pa tko će onda ostati u toj lijepoj našoj? Idem turistički, vraćam se uskoro. Sad mi je već lakše. Da, moja Anice, mislim da si u pravu. Znaš, Verice, popijmo još po jednu i čekajmo izvlačenje lutrije. Anica čvrsto zgrabi srećku i pobjedonosno maše. Ovu srećku ne dam nikome. Fazos ćemo otvoriti, otvoriti, popiti. Cheers! No, izgleda da ovo vino ima vrlo pozitivan učinak. U tom ozračju nisu ni primijetili da je u kafić gotovo neopaženo ušao Bojem Pavo. Što će se sada dogoditi? Kako je protekla noć Bojema Pave s Fraumicikom? Saznaćete uskoro. I zato ne propustite novu priču u kafiću.
odeš.